Ndereti ya kuhagura gavana wa Nairobi Johnson Sakaja yumburite mawoni ngurani kuma kuri aikari a matura matiganite kaunti-ini ya Nairobi oriri ma MCA marongoreirie kumuhagura. Ni handu tuikarite thi na tukarora kaundu thiini muno na tukona Nairobi tukiuga turikie na gavana Sakaja mundu wothe uko akiuga. Ona kuri uguo muingi matura-ini uri na mawoni ngurani amwe makinyita mbaru ma MCA ao makiuga utungata wa bata kweheria giko muciini uyu ni muremete. Kurega maregete guturutira tondu he handu he dumping haha Msaraba ni rutagwo iyo no ino ndirutagwo twiragwo itinga ni riroka metereire rorire irirehwo riu inene na tutire tuona itinga. Ana auga no tu wenda kuruta marute na maremo maikage igoti rinene nirio rikuruta wi takataka ciaitagwo haha na kanjo ndiakuaga na nikio rona riu ici ni ciakwameire haha na nikio rona riu ona bara ni athukire biu ino. Na kuri uguo angi maugite wira uria Sakaja arutite ni uronekana na itanya ria Jumbe kumuhagura ritirira muthingi mukinyaniru. Tumeona vitu kadhaa vimebadilika, njia tumeona mabimu zimekwa, tumeona mabadiliko. Lakini sasa mahali kama hapa pa takataka sijui kama amepata ripoti, na kama amepata ni ombi langu ya kwamba ashughulike, si hatutaki atolewe, tunataka aendelee kuwa lakini aajibike. Ndereti no githiaga na mbere matura-ini ariu aikari a Nairobi metereire kuona kana kuri mogaruruku ma utungata mwega ma kuhanika. Wakati amepata hiyo ripoti ya kwamba anataka kutolewa, ni yeye mwenyewe sasa aajibike, ashughulike na jambo kama hii, tuone ya kwamba ameajibika. Aidha kupitia hapo kwa kufanya kwake hivyo, aidha atatolewa. Kwa maana kama tutaona akishughulika, itawezekana arudishwe ama hao wabunge hata watanyamaza. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa.